हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायचो देव आसा आनी तेची सोबीत काय आमचे भितर आसा. आमी हर एक दिसा ताची सोबीत काय घेवन चलता. तेची सोबीत काय. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वाचुया. ओलमान तेले मेशा रखान तलामा शाकी ओरात देले अधीरमान तोलो उत्रमा साखोरमान काकालिया लाबाद देले अधीरमान तोलो उत्रमा सीरमान तेलेबे अशाखराबान तलामा शाकेरो तेलेके. ओ थँक्यू लॉर्ड जीजस. ह्या दिसा पासून देवळा पासत मोगाच्या भाव भयणांनो देवाक दिन वाचुया, कित्याक देव बरो आसा आनी तो सदांच आमच्या जिवितान बरो आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्तान तुजो आनी म्हजो मोग केला. आमच्या सोमयान आमकां हर एका वायटांतली सुटका दिल्या, पिडेंतली सुटका दिल्या, कित्याक ताच्या मोगा वरवीं आमच्या जिवितांतले सगळे ते वायट ते पयस केला. त्या देवाक आमी ह्या वेळार दिन वाचुया. देवाचें उतर घेवया. धर्मदुतांचो इतिहास 16वें स्वर आनी 31वी ओळ आमकां सांगता. एक्ट चॅप्टर 16 वर्स 31. तांणी तांकां सांगलें, सोमया जेजूचेर भावार धर आनी तुका आनी तुज्या घराब्याक तारण मेळटलें. म्हज्या भाव भयणांनो, देवाची सामर्थ्यशाली उतरां. सोमया जेजूचेर भावार धर, तुका आनी तुज्या घराब्याक तारण मेळटलें. तारण इतलें लागीं मोगाच्या भाव भयणांनो. जो कोण सोमया जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरता ताका तारण आसा. जो कोण संपूर्णायेन देवाचो मोग करता, संपूर्णायेन आनी प्रामाणीकपणान देवाची भक्ती करता, ताका आनी ताच्या घराब्याक तारण आसा. आयज घडये तुमच्या घरान तुमी एकले आसात जी देवाचेर विश्वासतात, देवाचो मोग करतात, प्रामाणीकपणान देवाची भक्ती करतात. घडये तुमची कुटुंबां आजुनूय पयस आसात, ती आजुनूय देवाक वळखनात. घडये तुमची भुरगीं, तुमचो घरकार, तुमची घरकान्न, तुमचे भाव भयणां जावं तुमची कोण फॅमिली वळखना, पूण तूं जर एकटें वळखता जाल्यार तुका लागून तुज्या घराब्याक तारण मेळटलें, कित्याक तूं विश्वास दवरताय एकल्याच देवाचेर. म्हज्या भाव भयणांनो, त्या देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरला आनी तो हर एका दिसा आपल्या कृपेन आमकां भरता. आमी योग्य तेची ना आसा, आमी परफेक्ट ना. देवाचें जिवीत आमकां परफेक्ट करता. सोमयाचें जिवीत आमकां परफेक्ट करता, कित्याक तो परफेक्ट आसा आनी आमचे भितर तो जी येता जाल्यार आमी पासून परफेक्ट आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, एक जिवी वाखाणी ताका करुया. धन्यवाद की स्तुति गाएंगे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद की स्तुति गाएंगे यीशु मेरे खुदा,
कोटी कोटी स्तुती धन्यवाद, कोटी कोटी स्तुती धन्यवाद, कोटी कोटी स्तुती धन्यवाद. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक तीनवास, देवाक कोटी कोटी धन्यवाद, कोटी कोटी धन्यवाद. लो ब्रह्माहांत रामाशोको थेनिक्लारहांत तानामन कोटी कोटी देवाक धन्यवाद, कोटी कोटी देवाक धन्यवाद. ले ब्रे बेदाना साका टेने रोदाना काटाना मांद्रोसी कोटी कोटी देवाक धन्यवाद, कोटी कोटी देवाक धन्यवाद. लाम रे मेन दोनो साका ठाना मांद्रो एवे थाता अंताना मक्लेर अंद्रो बजे कोटी कोटी देवाक धन्यवाद, कोटी कोटी देवाक धन्यवाद. तुमच्या जिवितापासून कोटी कोटी लाखा लाखा कोटी कोटी देवाक धन्यवाद. तुमच्या हर एका जिवितापासून देवाक वाखाणणी दिया, थँक्यू म्हणा. ते दिल्या त्या जिवितापासून तुमकां बरी हेल दिल्या, तुमकां बरी संस्कार दिल्या, तुमकां बरें सगळें जिवीत दिला. त्या जिवितापासून देवाक वाखाणणी दियात. लय ब्रह्मांत उरचे जेजू क्रिस्त देवाक वाखाणणी दियात, वाखाणणी दियात. कोटी कोटी धन्यवाद सर्वेस्पर्ध्या, माझ्या भुरग्यांपासून, माझ्या घरकारापासून, माझ्या घरकारणीपासून कोटी कोटी धन्यवाद. माझ्या बिझनेसापासून, माझ्या कामापासून कोटी कोटी धन्यवाद. माझ्या देवा धन्यवाद. हर एका माझ्या नोकरांपासून तुका कोटी कोटी धन्यवाद. हर एका माझ्या फॅमिली मेंबरापासून, हर एका माझ्या जिवितापासून तुका कोटी कोटी धन्यवाद. लाभ रामान दोनू साखा ठाना मेरो देने क्लो राहान ताना माना स्लो रेन देने क्ला राहान ताना मानसे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मातेवाचो 10वो अभिसूर 40 ती अशे भाशेन बरयला. तुमकां येवकार दिता तो म्हाकाय येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. मागीर कितें म्हणटा देवाचें उतर? तुमकां येवकार दिता तो म्हाकाय येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताकाय येवकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. हय जेजू क्रिस्त एका सेवका विशीं सांगता, आनी तो बेश्टे सेवका विशीं सांगना, तर सेवकाच्या तोंडांसून येतल्या भायर सरतल्या उतरा विशीं सांगता. पवित्र पुस्तक अशे भाशेन सांगता, जे पांय शुभ वर्तमान घेवन येतात ते पांय भागी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जे पांय शुभ वर्तमान घेवन येतात ते पांय भागी सदा का. प्रेज द लॉर्ड. ताची जिवीत आमची भितर आसा. आमेन. पळयात थंय देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुमकां येवकार दिता तो म्हाकाय येवकार दिता. म्हटल्यार जेजू क्रिस्त खंय सांगूंक सोदता, तुमी ते हांव आसा आनी हांव तो तुमी आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा, तेची जिवीत आमचे भितर आसा. जेजू क्रिस्तान आमकां अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान आमकां अधिकार दिला हर एका वस्तू वयर विजय मेळो, हर एका वस्तू वयर विजय मेळो. हालेलुया. हर एका वस्तू वयर विजय मेळो. जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितांतलो अधिकार समजना. जायते फावटी तुमी कोण आसात ते तुमकां सजमना. देखून ज्या वेळार तुमी कोण आसात ते तुमकां सजमना. देखून तुमी ह्या संवसारांत कित्याक आसात ते पासून तुमकां सजमना. प्रेज द लॉर्ड. खंय देवाचें उतर क्लियर सांगता, तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. जायते फावटी जेजू क्रिस्त तुमचे विशीं सांगता, आनी ज्या वेळार तो तुमचे विशीं सांगताना तो आपले विशीं सांगता. हेजो अर्थ कितें? तुमचे विशीं सांगताना तो आपले विशीं सांगता. हेचो अर्थ म्हटल्यार देव आमचे वरवीं काम करता. प्रेज द लॉर्ड. देव आमची वरवीं राज्य चलयता. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाची राज वाडयतली भुरगीं आसा. फर्स्ट कोरिंथीयन सांगता, चॅप्टर 2 सांगता, तूं देवाची इमारत जावन आसाय. प्रेज द लॉर्ड. तूं देवाचें फावंडेशन जावन आसाय. कित्याक देव तुजे वयर आपली इमारत बांदता. प्रेज द लॉर्ड. तूं देवाची इमारत जावन आसाय. तूं देवाची इमारत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते फावटी बाबा आमकां आमचें कॉलिंग सजमना.
जायते पावटी आमकां आमच्या जिवितांतलो एक हेतू सजमाना आमी ह्या संवसारांत कित्याक येयल्या ते देवाचें उतर सांगता तूं येयलाय तुज्या जेजू क्रिस्ताक परगटूंक. प्रेज द लॉर्ड. तूं ह्या संवसारांत आसाय जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांक दिवंक. तूं ह्या संवसारांत आसाय जेजूची उतरां सगळ्यांक सांगोंक. प्रेज द लॉर्ड. सजमोन घेयात ज्या वेळार तूं कोण आसा हें सजमल्या उपरांत तूं ह्या संवसारांत कित्याक आसा हें तुमकां सजमतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर कितें म्हणटा तें तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. म्हाका एक कितें जावन आसा तुमी जेजू भाशेन आसात. येस. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3:16 तूं जावन आसाय देवाचें मंदीर. प्रेज द लॉर्ड. तूं पळयात आमचे भितर देवान कितल्यो जबाबदारी दिल्यात त्यो पळयात. तूं जावन आसाय देवाचें मंदीर म्हटल्यार तूं देवाचें मंदीर मानलेलें आसाय. तूं देवाक घेवन भोंवताय. सगळे सेंट सगळे एंजल्स तुजे सांगाताक आसात. आमेन. म्हटल्यार तूं कितलो सामर्थ्यशाली आसाय. पळयात आमकां दिसता आमुनीस ह्यो एक नॉर्मल आसा. संवसारान येता जियेता थोडे दीस रावता आनी वयता. तो नॉर्मल ना. ज्या वेळार देवान ताका रचला आपल्या प्रतिरुपाचो रचला. पळयात ज्या वेळार तुमी देवाच्या रिलेटिव्हांत येतात वा देवाच्या संदर्भान येतात वा देवाच्या कनेक्शनान येतात त्या वेळार तुमी देवाचे आसात. आमेन. बायबल कितें म्हणटा देवान तुमकां आपल्या 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 प्रतिरुपाचो केला. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या प्रतिरुपाचो. तूं नॉर्मल नाय. देवाचें प्रतिरूप नॉर्मल नासतलें. देवाचो रूपकार नॉर्मल नासतलो तर तो अमेझींग रित्या कार्य करतलो आसतलो. आमेन. अमेझींग रित्या तुमी देवाचे रूपकार आसात. हालेलुया. तुमी तुमी हालेलुया. देखून देव जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा तुमी तूं जावन आसा. कित्याक अशें म्हणटा तूं तुमी कित्याक म्हणटा तुजे भितर देवाचो आत्मो आसा. कित्याक म्हणटा कित्याक देवाची रावोची स्वाद मंदीर ना. देवाची रावोची स्वाद व्हडली व्हडली फावंडेशन केलेली वस्तू नान. प्रेज द लॉर्ड. देवाची रावोची स्वाद आसा तुजे भितर. आमेन. तुजे भितर. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर म्हणटा तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हालेलुया. पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करताय. तुका खबर ना. देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करताय तुमकां खबर ना. हालेलुया. आमी देवाचें मंदीर जावन आसा. आमी ज्या वेळार जेजू क्रिस्त म्हणटा कितें तर मॅथ्यू चॅप्टर 10:14 तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. कशें म्हणटा तो तुमकां वेगळें सजमना. तो तुमकां आपणाशें सजमता. तो तुमकां वेगळो म्हूण पाचारण दिना. तो तुमकां आपलें म्हणून पाचारण दिता. तो म्हणटा जो कोण तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. म्हाका हालेलुया. म्हाका येवकार दिता. म्हाका येवकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका येवकार दिता. तुमकां सजमता हांव कितें सांगता तें. तुमी देवाच्या एकवटान देवा भाशेन आसात. तुमी देवा भाशेन आसात. हालेलुया. सैतानान तेच म्हटलें हांव देवा भाशेन जातलो. तेका देवान श्राप घातलो पूण देवान तुका म्हटलें म्हजे भाशेन तूं जा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवान तुका म्हटलें म्हज्या प्रतिरुपाचो. सो पळयात तुमी देवाचे प्रतिरुपाचे आसात. तुमी देवाचे प्रतिरुपाचे आसात आनी देवाचो आत्मा तुमचे भितर वस्ती करता. तुमचे भितर. हालेलुया. देव तुमचे भितर जियेता.
तुमी नॉर्मल मनशानान, तुमी नॉर्मल मनशां आसोंकूच जायना, कित्याक देवाचो आत्मा तुमचे भितर आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर तेच सांगता, जो कोण तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. जो कोण तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. जो कोण तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. म्हटल्यार आमी देवाच्या बदलीक आसा. आमेन. ह्या संवसारान देवान आमकां तेच्या पासतूच दवरला, कितें तर आमी देवा भाशेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवा भाशेन आसा. कित्याक देव आमचे भितर जियेता. आमचे हात, आमचे पांय, आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे नाक, देव आमचे भितर जियेता. हर एक कुडीचो सांदो देव आमचो कंट्रोल करता. देव आमचो कंट्रोल करता. देखून बागयेंत पावलो म्हणटा न्हू, हांव जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. हालेलुया. आयज पळयात, आमकां केन्नाच भियोची गरज ना. आमकां खंयच्या वस्तूक भियोन रावची गरज ना. आमकां खंयची वस्तू ना मेवतली अशें जावचें ना, कित्याक देव आमकां चलयता. आमी उलयलेली हर एक वस्तू जाता, कित्याक देव आमकां चलयता. आमी उलयलेली हर एक वस्तू देव आमकां दितलोच, तितून डावट ना. आमी स्पर्श केल्ली हर एक वस्तू अभिषेक जातली, डावट ना, कित्याक देवाचो आत्मो आमचे भितर आसा. आमेन. सदांच मतीन धरात, आमी देवाचो आत्मो घेवन चलतली भुरगीं आसा. देखून 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3:16 म्हणटा, तुमकां खबर ना देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता तो. आमेन. सो देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्ती करता. आमेन. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासून, हे वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साश्णीक जिविताची, जेका सजमाता तो आपलो जिवीत बदलता. आनी जो जिवीत बदलता तो नव्या जिवितान भितर सरता. आनी जो नव्या जिवितान भितर सरता तो सोबीतकायेच्या देवा थंय सदां काळ आसा. आमेन. हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह तुमच्या लायफान. हांव पळयता एक वाडते तीज. हांव पळयता एक वाडते सामर्थ्य जेजू क्रिस्तान तुमच्या जिवितान. आमेन. गॉड ब्लेस.